Kumshane kuni. Kubanika duze kukomo kulo. Apha. Wow, that's why we my stroke. Sorry. Right mamoyo. Iwewe wani makore mangani kuzvarwa muzuru? 65. Good. Misha inovakwa nekuwirirana nekupesana nekuwira nekupesana. Kuvakwa kwemisha. Ndakambotonga nhauro idzi yevana vemukwasha wako nemumo wake. So isusu takamukumbira kuti ngaabhadhare mudzimai wake mbudzi mukukanganisa vanhu kwavakaita ati mbudzi yacho nekusekretari yekuripa. Asi sekuti mimauyawo navateta andiyozisa masuku lava sevevuye ngebhajeti yako khathesi wena ngosungena esikhwameni esokukadisuma mazale buyele emzini wakhe or siya kuwe khona zalwe emzini wakhe lobabakazi okunenginengi wena lo mama uMaNcube sesiyakhuluma lisemzini wakho. Feel free. Wena owakuphambanisayo okuyindaba lokho ukuthi khona phana esikhulumeni kwethu into ongayaziyo Masuku ipolice aleze therapy bezwa alidluli nduna koloko ngifuza ngitshele khona kuswela nami uyabona mina uyabona inyembe zami ukuthi zibhaleni Zimbabwe Chief Gwesela. Zimbabwe Chief Gwesela akusho ukuthi ngibusa lapha eJombe kuphela. Ngafike nkayi ngiyabusa. Ngiyakubusela ukuthi noma la uyahlekelela. Njengami mina ngumkhulu wamasosha angikhuluma ngene. Ngikhuluma isosha lokudina. Ngiyakureva ukuthi noma la awuzozovota. But asikhulumi khonoko. Sikhuluma ukuthi wena lo mama uMaNcube beyewonisana ilihlo lakho uMaNcube libhida but uMaNcube ntwangehle bakithi xola umuntu ngumuntu izindlu lezi ukwakhiwa kwazikho khonoko kuyaphambaniseka kuyathinthina but okuqakathekileyo amahambelo esekela wenza njengabantu liwelelana thina sinjenje lathi silifisela okuhle umnaka umkhwena wethu siyabaza abantu bamasuku bahle but hayi kwenyana ungamfali senza ukuthi yangu bedelele ngithi ukuhlupha kwakho uvuze kwehle wona ngawusibona into enhle abafazi bayatshana imbono ukuthi unawo lapho lapho usaphuka ngaza lo mntwana kumaduna kumabhinzi makibo lo muntu wakhe hey awuna kokona ngizama ukutshela kunzima ngavakatsha ngalo wala ukhalisa kusuku ngikutshela istori yakho amtshela lo athi futhi umuzikelo ubone wathena ndaba zakho ngathi awuzangitshela nami khona ngalo kuya lapho uvakatsha khona bathi sithi maNcube wena kwagathesi focus ngomuntu wakho ungabeka noma namhla amba ngale kwekwe lapho khona likhuluma you don't include a lot of people in your conversation. Don't include abantwana Masuku. Abantwana akathathi lutho uMaNcube lo uthatha wena. She is a very important figure. Wona wahlala ungena mama. Umuntu othwa umama unika peace of mind.
there lapha and what we are people we all fall under the same circus. Ikubona amadoda amanye njengathi sibandisa umama sikwazi ukuthi sesibe peace of mind fairly unokhulu wamushaka bangazosala mbala omama bakhe ayifuma 23 ukhulu wamushaka but zazimethi mina lawo luchwane nje ngabawaneni nambalwa babalwa andingumuntu thina sesifundile siyakwazi ukuthi ngama repercussions so wena manqulu sukuma manqulu usiqolele indoda ngaphambi kwami bala phansi sisi lokuthi mina into ebuhlungu kimi ngihlala ngisemapoliseni everyday ngelacala saka ngingathandana njani lomunye wami ungaba ungumuzini ongangikhulula manqulu ngifuna ukuthi wenze so kati yasubiyele emzini ngifuna ukuthi uyela lo 26 October nobaba lo ngifuna ukubhala incwadi lenza trust as a therapy ku commissioner wamapolisa ngifuna ukuthi uhlale la wena ngizaya addressa ku chief magistrate ongumkhulu wama magistrates wonke iZimbabwe yonke ngizaya addressa ku magistrate Khwekhwe ngizaya addressa as a therapy Khwekhwe ku dispo ku propo lama officer in charge wonke ase district eKhwekhwe ngibachela ukuthi indaba le yimi engayithonisayo yimi ndina bangabona anything buya lo baba lo engazubanga kimi bangayilalela bona la amandla lawo ezinawo ngelawo esikhathi sikamgani ngangabo umntakajuri la bamazi bonke la awajesu lamabhasi ngathi la nomntakajuri la futhi wayele kukhonoko phathamndungu ngambona umama lona wazozala ama triplets wena no ama triplets so wena never mind manqulu masu wena awusuna uza kuphinda yini futhi ukuthi ngakumuse endaweni ezingasiso ngicela ukukhuluma hayi angikuphindi ngibuzana uAntu hayi ngaqeda ngakho saqeda khuluma mina wena khuluma la phindi akuphindi yala manqulu sondela la umnye wakho khayela nani wena khayela umnye wakho wena khayela nani ikukhayela ngabantu ngimkhangele mkhangele mama nenzandla letha la ifoni manqulu le mali yakho faka la mama nenzandla ngale la ngapha hayi lokho kuba kwesinye salad bambana ni right to right left to left kuba mini sondele duze ngikhangelanga sondela manqulu wena intombi yami ngeze ngufuna ngawe zwana uze masuku awona wasunga kule complete masuku wena kusasa uyakuthenga isigqoko esihle izicathulo ezinhle ezikamama ulaye nxa uhlakaniphile umuntu oxolisayo uyazehlisa kunengi yabona ngabantu abangomama bayancengwa lawo masuku lawo batshele lathi amadoda mina yakwazi ukutshela fuseke masuku fusak ngikuthese kubi ngingakutshela ukuthi azafuna ukubona futhi yiko wenza abantu abangamadoda manje omama bayabekezela andi umama lo sebekezela ubuya kwakhe engomunye yabekemukelanga noma imphathane yakhe but sebekezela lawo wakati esimasuku up to 20 hayi mana mjana wena up to 26 October mutshengise yini uthando xolisa ngoba ngumuntu esibizisumpile ukuxolisa ngoba ngumsithenga ukuthi umfazi wakho uyamthanda masuku kodwa ngigone kuhle manqulu isandla sakho asingene lapha enqoleni yomkakho hayi enqolweni la ya sondele duze nale kwakhona futhi sondele duze kwakhe
Masuku eduze wakhe. Yabanga. Hayi. Ale ngifundise. Khona umsebenzi wabantu mina ngiyathathisa. Ngenisa lapha Manqulu ya. So wena esakho singena la. Khayela la so Manqulu. Right. Wena andiyabona khayelani bini. Amehlela khayelani khayela la ngalesi. Good. Wena umlomo wakho Manqulu awuphaka bemijani. Wena wakho awuphaka bemijani. Sondelana lethuzi umlomo thi umlomo. Hey. Hayi, uyafuna manje. Umlomo thi umlomo. Sisedala umlomo thi umlomo exactly. Good. Wena usiyachadisa nje. Lobo wena athi. Uzana athi sukuma. Umfazi lo madoda. Ake kwakudala manje, ngiyemkhiphe endodeni. Soft spoken, good looking, nice and caring. Lo mama lo. Wamfonela la. Ngafonela uTholo ngathi bullshit wena Tholo. Bona ngingathonisa ngamathonisa. Yini lo? Khulumela naye. Wena anta kumonitha abantwana. Ngutshela uba womncane wakho lo. Ukuthi hayi. Wena uyakwazi ukufuna ngumna umntana omnewe. You know i-lifestyle yakhe. You know wena akufuna. Awuyawazi unsecret keeper. Yeke madoda unsecret keeper umuntu omkhulu uanti. Weza uanti. Mina kadazi ngingakhonjwa ngitshela uanti. Ngamtshela ngakho ukuthi sengikhonjwa basophu ngezwe. Khona ngalo ronke. Ola nje ngibonke labanye abatshela omini. Ngiyawatshela uChristina labo la God. Kusengikhonjiwe. Basophanini lapha mangazana izezwa amastori. Ngoba kuyafika abantu ngisecret keeper. So wena mangu. Uyamtshela uhantu okufunayo ukuthi umtshele uMasuku. Tshele. Ngoba kumsebenzi la lo hantu. Tshele uMasuku. Abe umuntu right. uMasuku kafuzana ngenelo ngabantu emzini wakhe. She's a queen. Muhle umntwana. Namhla singathi abantu abamfunayo uyatshona isihambile. But asifuni ukuphambanisa i-lifeline umkhwenyana wethu lo. Mlaka umkhwenyana wethu. Umkhwenyana wami kanye. Woza labantwana lo babakazi wami umna wakhe. Umbutho wakhe manje. Umbutho wakhe yes. Lo umne wakwa. Lo kanjani ulandela lokuzini? Utomse. Unomene umna wakhe. Unomene umbutho wakho. Unomene utomse. Mina ngwesifo. Exactly. Lo ngomncane wakhona kubakhwela abantu. Bonke bala awebafa. Bathi sithi wena Manqube ule relief. Thina ngasikubona uyafanana lo andi wethu. So never mind ngeza ke sakuchudu beke. Siyamkhakhala uMasuku lo la izimsenge nxa engakwazi. Siyamsenga ngathi singase simthoyisa asimbhadalisa imbuzi siyambhadalisa inkomo. Angalazo siyakwazi lapho siyazithatha khona. Anga singabona uyala siyathatha kubantu abangathi bakhona ngona. Siyabalungisa but never mind Manqube. Xolela omnye wakho. I know abantu abangumama they are very caring. Yabona isize abantwana bahambe edakeni. Badlala usudala. Umama bagezise. Kuphinde kubuyele futhi. Umama gezi. Kuphinde kubuyele futhi. Ele ungawona uhlala phela ukuthatha udaka lokho. Ciao mama, modala. But umuntu ongumama ulesineke. Thina sekele ukukhuluma. Sizakhuluma andi. Konke kolokhu kubuya lo mama zana. Hayi, indaba lezi nje singafuni. But wena Masuku take care of mama zale kuyeleni kwakhe everything. Cheke ukuthi umkhwenyana. Kanye live. Kanye. Mina umama zalo mama ngabuya lapho ngiyamika mina. Angifuni ukubona izikhewu zami zibonakala ezinye. Yabona izinto umama zale hambe khuluma ukuthi umkhwenyana lwana. Vele nje mvala. Angisakhuluma ukuningi. So the police in your court umkhwenyana. Wena umkakho ngixolisa. Namhlambana endlini khaya. Yexolisana hayi Manqube so. And don't ever include abantwana ku relationship yakho lo mkakho. Awulali labantwana. Lese ngiqithi. Mhla ka 26 sifuna ukubona lapha lo auntie. Bona ngozabona amahambelo ka auntie ukuthi aphenduke lapha. Mama zala hayi usesegqoka. Bona ubuye lo mkakho.
Kansoro. Ndingadzokerana nemudzimai wavo kuti vamasuku vasingagari vachindituka kunga ndiri mukadzi wavo handivari nevamasuku ndo zvandiri kuda kutaura ndakavafonera ndichibvunza kuti ndanzwa kuti vakatomhazha nemiyoamamwoyo musabva mufonere mukwasha ndakafonekwa nemusikana asi mhama ndiri mujere izvozvo aiwa ndobva ndapindura ndozatataura iwaika imimi mbuya amamwoyo indini murume vana mamwoyo ndini asi mai yangu yese vanoira mwoyo wani chetanora shoko wari panamba mukuru wacho asi vese vawanda vanoira mwoyo chiwaika vamamwoyo manofanira kuziisa chinhu wani uyu mari mwove hafani kutaura imi anoudza vatete uyu ndiani asi azvazivi murumonyere asi murumonyere asi buza wina kuti asi murumonyere murumu exactly amagona uyu ndivanda pabhashi mava zvandataura ndati nde kudhara kwangu handichiri jaya uyu ndaimubvisa kumurume ndatobhadhara murume wacho mombe dzaakabisa kana times 2 ndati she's soft speaking, she's good, she's nice and caring. Ndataura ndabva kana kumabhurusu kuchitaura kubva paakauya panapa aingotaura kuti ini ndoda kuti vagare zvakanaka kuti imimi kana mukwasa kuti ainzwaikava mamwoyo iwaye uyu tatomutsiura wena sizafuna kuti uxolise kumamazaro zakuku kuti hayi mamazaro ngicela uxolo makhulu makulu masuku ukuxolisa ukubhadalwa siqalele ngaphi on a fresh page handizwele manqolo amfuna ukuthi umama akhubeke plus umama nje umtorwa lo umtorwa kasiwa akeni wonqulu ngwakumoya ngabafazi bamna ufuze akhululeke nxa libona bonke ngobozela umntwana umfana uzeleni inkazana andiko ozela inkazana uzeleni so selomnye umntwana ongumfana so hlala phansi manqolo kuqala phana wena masuku xolisa kumamazana ngekweni ngani lapha xolisa kumamazana kuqamona uthi hayi mamazala konke kwakhuluma kanye ngempela lale inxebo utshayisana mamazana lokho wakhulumayo esakhulumayo ukuthi akuphele namhlanje ukuphambanisa ukucaphula kuyekelele cela uxolo ungahlali mamazala okwenza xolisa ngicela uxolo angazi umele yangizwa mashuka elimoyeni nezithema kazvita nekobata makuku ani mawa teta kutangana pamunhu imbudzi ndiye mudzimai wangu hayi mbona sekuphelile isiphele yanti selingakakhuluma wona la yesemungu mina belesicelo mina sathi sisuke lapha mina wambophisa saya ngikhaya mina ngabona kala action yocela uqolo kimi ngammelela wasuka emsebenzini ngamtshela ukuthi mina semphuma sensiyangisa okwalapha sokunyehlula lokuthi every day sendihlala nzemapoliseni hayi manqulu le imbuzi mina lingamvala phela alright ezwana sinithe semphuma sensiyegogwe wanyithi uchiyelana imganu yakho lapha ekhaya phuma uphela but ezwana phela manqulu lezi zindlu ngezomfazi wakho wabhubhayo kodwa thina sile stand yethu hayi zwana phela manqulu uyanti uyazwisisa wena ukuthi umuntu othiwa yinduna ligqwetha lo muntu ophambanisileyo nomuntu ophambaniseliweyo wena sawelelana napha ngokuthi hayi uxweza ukimbo okwakade simanqulu ubuyele ekhaya sesiyalonga phela khona ukuthi khona ngale lapha la sizakona istand lakhe ukwakha manqulu kasolanga linye thina sicelela usicelela yena uxolo lawe efuthi ukuthi kube lesanity manje abantu bathi reconciliation is a process even no president ngena ku office yakhe 2017 waphuma le peace and reconciliation commission yayingekho
yazobamba igugula undi kubona abantu abaningi noma lathi sinje so abantu bayathaba ngathi ngoba savuma ukuthi igugula undi leyo iqakulule ini abantu abaphanyaniselayo. So reconciliation is a process. Wena kathesi manxuba ungakhuluma kunengi khonokho kwangemuva hambe emzini wakho usasekuseni indoda yakho andivele ihambe ekhwekhwe iqonde ekhwekhwe thina simtshelile ukwenza mhla ka-26 wakusitshela ukuthi for sure ubaba saxolelanga sigqoke sijanansi uhle ubuye usigqokile lapha kithi la sisibone gqokile izicathulo ezintsha andi hayi khonapho hayi ngilalela manxuba khonokho kuqakathekile. We are taking back i-trust yomkakho u-system so that you will be happy and the system also yedala. Do you know yini ukuthi singakwanisa ukuthi sigoqa abantu kuhle idalele liyabo nguNkulunkulu namadlozi uyakwazi ukwazi uyakwazi kusingakwanisa ukugoqa abantu bonke abantu lesibagoqela lapha masuku so abadala belapha bakhona bayaphumula bayakwazi ukuthi umuntu abamjiyayo kanti sekwanisa ukugoqa abantu kanti njengamagoqela abathini awenza lo nkulunkulu ezulwini uthi umuntu lo esamfakafakayo ukwanisa ukugoqa abantu bethu njengoba akaze kuphuma umuntu lapha esithi walindoda la akula la haya emhlolo and umuntu wabona ngikolo ukuthi angaphila thina sizama ukuthi umanxuba aphenduke entweni yakhe ende wena masuku thanda umama lo wabe labantwana ababili thanda umama lo labantu bakhe thanda umama lo lomzimba wakhe thanda umama lo lezihlobo zakhe thanda umama lo lento yonke ayiyo yona. You will see at the end of the day when I will be happy. Okunenginengi lokhu abantwana ngatsho abantwana ngene phezulu umntwana yini uyahlanya ngabo umntwana engamzalayo kuhle udlula umfazi omphekelayo wena uyahlanya khonapho ngizwile ngingaqonda ekhaya kodwa phela ngifike ekhaya yena siye emsebenzini kuya hayi emsebenzini wena kusasa sasimtshelile every day engaphuma utshontshile lalela khathesi unqonde ekhaya sizamsayinisa lapha anamhla ngiqonda ekhaya uqonda ngami egogo njani yekho lapha emvele khatanti uzavele egogo njani anti sikusendodeni wena usuphikisana ledale uyakwazi yini manxuba ukuthi ukuphikisana ledale licala iyazi ukuthi i-contempt of court uyazi hayi lalela mina uyazi i-contempt of court i-court iqonda emzini wakho kusasa uqonde edolobheni nxa ozabuye egogwe uzahamba egogwe usuvele edolobheni whatever kusemzini wakhe yena uzaqonda egogwe esevelele ekhwekhwe lo siyamsayinisa kathesi uprecious kabila ukuthi yena sewelele nomfazi kasoza athethisa kasoza mbophisa umfazi bazahlala peaceful asayini sokuphela liye record le ibuzwa iyabuzwa noma ecourt umabukho wawubuza ukuthi awena wathoniswa kangaki ukuthi walima ngolesine wathi lubili akhona mabili athetha wathi ho mina ngathi kubo 5 alright kabuye thatha ingoma ezingu-6 zathathwa 6 bathengisa 4 ngadla 2 i-1 yakhona ngihamba kayo kojoyela lapha every butcher athi woselana abantu zathuma abantu bami lapha ngandithuma 50 besiyakudla inyama ekamabukho laphani abantu labana abakomwashi sayidla inyama kokuthi hayi mnandi ikabe zakho lezazimnandi wahle wabroka umabukho la nezothi waqunya inyawo waqunya inyawo wahle wabanjwa lishukela le-BP ngoba sase simthumbele wayesenzisa wena masuku amazwi ami okuqina ukuthi thanda umkakho ungatshelelwa bhidwa ngababa lami mina angikholwa ukuthi ngingafela ngumfazi ngaphinde ngithathe emolini yomfazi bona abafazi abahle bebaningi phandle ngayo angifuni ukubotshelelwa mina angikwejeli noma ngazale ngikubonze lomfazi lowo so kuzavuze ngi-80 ngidinga okuye kuncane okubomvu ngokumnyamanyazanana akulamazinyo avulekileyo ikokube anti yiyo impilo yabantu abangamadoda so umanxube lo ekhaya xa egogwe
lina ngani funa ugadisa umamazana but umamazana befuza abone lapha enhlezi khona okungelaske wayefika naye bona wena antu yangabo yathi Ngiyakwa bako ngapi eDojana useduze phela kada wanibhasi. exactly wena noma umamazana ngasale emzini wakho umfazi wakho lo yabonisana kona naye akwazi babe laba kahambe emzini womkhwenyana okuningi futhi kuyakhuluma ngaselikhona ngaseliphekelana inkukhu nami nambulalela imbuzi noma kade esule right kumbulaleni imbuzi yiko right asifuna ukuthi kube lesikhewu madoda abafazi laba bayabantu izigwadi abakhonjwa uyazama ukuthi kwale wena masukwethu olabo amajonathi njawala balisiza mzima wabukawili amajona balisiza mzima wabukawili so this is how it looks like wena umama uyamnceda kuhle hambe khwekwe la yagqoka izigqoko zonozane zabo egazi gqoke la gqoka izigqoko zabo jet ezinhle kwento zamabhero mama hayi lawe lapha ndike Zambia bekheli hayi mama sure sorry awona ukuthi for sure isole yakho sorry ukugiya ungaphenduka lapha masuku lapha yabuzubhadana inkomo ezimbini yabuzengizonda ngiyazonda phela masuku idalele liyangena isikhathini masuku uyathola nzima wena asifuni ngono umama lo Thandi Mthande akula nto angayithatha yakho wena ngowakho Yaphela ukumangalisa hayi awakhuluma hayi lawe itshecheche omanisa wani ukumangalisa ngokuthi engathi ngiyatshontsha izinto zami ngizisebenzayo ngokwakho mana nisokwaphela nawe subuyela wena umuntu we-old chapter wena hayi emzini wokuhamba Precious sayinisa umasuku 1 umasuku kasoze akhombela umfazi ukuthi uyatshontsha izinto ekhaya 2 umasuku uzathanda umfazi wakhe 3 umasuku kasoze athethe umamazala labazali bomkakhe 4 umasuku uzathanda umfazi wakhe la lakho umzimba wakhe abantwana everything umasuku uzathanda ini umkakhe 5 umasuku wasoza emapoliseni namakhotha kamanga lawo acabanga ukuthi adlula induna umasuku uzaphenduka lapha mhla ka26 October ehamba lo mfazi wakhe egqoke izigqoko ezintsha ezithengwe kojet kumbe kwetgazi 6 uhamba lo mkakhe nomamazala emzini wakhe ubhalile into ezingu6 ungeke ukubamba lawa ngiyakuchacha mina ngiyakuchacha ungeke ukubhala ukuthi nje ukulandise ngwezileyo ngiyakuchacha lawo amda vele ikhanda lami lifuna ukuchacha abantu bonke unalabo makombe wona ngiyamsuspecta so so asifuni ngono ake uzisisa mangu nanda utshele la izolo ungambona lapha le record le this is a correct record le yakuzwa noma eSupreme Court le yakuzwa le yabuza case number le u right as LC4 form even ipolice akula police elikubamba la bolulele kule gweta lakho ukuthanda umuntu asoqala ayikho nanti mana ngani sesiqedile masuku siyasayina no khambe le ntombi yakho le ukhona uyabona futhi umama zakho ukuthi uyele njani emzini wakhe umkakho uyamba la ekhwekho kusasa khona ukuyabhala futhi precious ku record oza kupreacha kulo siyabonisa mina ngiyafika noma ngapi ngihamba ngathi ngikomo ezingithola fela kuzene eMondolo abantu basale bekhangelisa umbuso ngibona manje eMondolo lezana ezigamba mama zazi ngu8 mazithumba khona apha edoneni la so musayinisa uMasuku hamba nani sesiqedile kulabanye amazini phandle abantu kulabantu abamelela uNkoromani labana baku ya sakasisukumeni amababa akula umakho asivalele umthandazo hayi
uma Ncube kasivalele ngomthandazo asifikise enkosini sifikise enkosini maNcube njengoba besithanda besithonisa wena uNkulunkulu akuphathise also include ukuthi uMasuku angahluphi ufake emthandazweni kulo lathi khona ngale ezulwini ungazufe sokusehlukana inyama lani lomoya sizawethi nesi ukuthi uMasuku wayehlupha kodwa phambi kwedale ngemva komthandazo wakho kasahluphanga Baba,